Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuh. Indi baştan mahalle açtık, ondan ol jir bilen, ondan sonra indi tüzülüşke rüksat aldık. Ol rüksat indi alındı 18. yılda. Hem indi 1. Zülkagda 18. yılını, yani 14. iyulda indi hacet namazları okup, indi bizim 13. yıl cumgada babaylar bilen silaşıp meytemeydegіз, irtega başlayız, Allah'a tapşırıp kilegіз. Barıgızda hacet namaz okuruz, şuşa vağında indi halık bilen jıyılışıp, hacet namazları okup, Allah'a Teala'ga tayanıp başladık işimizni. Mine nerse tağın aytıp gitesim kele, bizim bitinde köp milletler ol. Türlü konfesiyamında, astronominde bizim şul İslam dini hem de Hristiyanlar. Ama lakin mine şu binanın meşete bizim fundamentten en birinci bulup Urus kişisi ekskavator bilen kazıp berdi. Biz vazimizne bir tiyen akça almışa, mine şunday bizim tatu halık yaşamında. 19. yılının 12. aprelinde 1. cuma namazı şu meçitte okulda 9 ay içinde. Mine Allah'ın rahmeti ol bizim şunday jingil işlendi. 20. yıl toktaptırdık indi. Belgili sebepler boyunca ol koronavirus bitindi buldu. Mına bu yıl elhamdülillah kışkın ötken kışta indi. Mına benim kurşusu var şey, şuna sileşip manaram karkasını var itip berdi. Mına şulay ettirip, ondan soň indi jayboyu babaylar bilen jayıp özübüz. Mına şulay motorlap koyup, ondan soň indi şallıdan neler kildi, kranlar şulay ettirip, manaran da köterip koyduk da indi. Ondan soň indi mına şul tağın bir iş kaldı metem, ezerek bruschatka jayıp buyurgaydı motorlarga. Türlü milletler katnaşında, mına şunday bik jinak gına motor gına meşit barlıkka kildi. Indi elbette yanında Allah Teala her vakitte mına kerek kişilerin jiberip turdy. Tarih bizim şolay rak indi. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah'ın rahmeti bilen bu günü mında biz şol izgi niyet bilen şunday zor şara sebep arkasında jıyıldık. Allah'a şükür kile aldık. Allah'a şükür buna şol şarada kuanabız, şatlanabız elhamdülillah. Nindi ulu bulan tantana şatlık ve siginiş. İki dünyanın bəxetine bulgan sebep yurt. Şu yurtның ayakka basığı. Hem şu şatlıkны ortaklaşağımız kardeşlerimiz. Aydar Aysi isiminden, özümün isiminden, bizning yeklerinde, ol yerliklerden kelgen, şulay barışılıp, nindi motor, muhabbet, meşit turg'izib qo'yganlar yigitlar. Allohga shukr, rayonimizda millatlar arasında tinchlik. Sizni şu bayram kuni bilan, tarixga kirib qoladigan kun bilan chin ko'ngildan qutlayman. Agarda shunday bir kengash bor edi, yaş bog'lar yersin, abilar da yersin, abustaylar, ham mullalar, babaylar da yersin. Meşitte olmasa, imam da bulmasa, onun yemi de bulmasaydı. Cemil'in sinetlerini fark ederdi. Bir zor rahmet, tırışların için. En birinci indi rahmet sözlerini ol Cemil Hazat'a özüne, çünkü o anın tırışlığı ve anın proşulları bilen bu izgi yurt mınamında hazır bizning aldığımızda şuna göre ana Bismillah Allah'ın rahmetleri yağsın. Hazret bu benim isimimden, senin de Kamikaze isiminden size iyi ki rahmet var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Takbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. У нас очень дружный поселок, и мы, жители поселка Трудовой, все рады, что у нас вот сегодня открывается вот такое чистое, светлое здание, вот как вот это мечеть. Конечно, слава только благодарности всем, кто принимал участие, строителям, кто-то помогал финансово, кто-то еще как. Большое им спасибо от меня и от всех жителей нашего поселения. Большое спасибо. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Исән сау менә шушы мәчетләребезгә җиреп, Ходай Тәгаләгә табынып, исән сау яшәргә язсын инде менә шул бөтен авыл халкын да мәчетләргә җиргә, үзебезнең Трудовой халкын мәчетләргә җиргә чакырабыз, укырга килсеннәр. Әйдәгез, барыбыз да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы мәчеттә гөрләп, укып, гыйлем алып, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, җәннәтләргә бергә кереп, анда мәңге калырга һәр барчаларыбызга насыйп булсын.